Чолпонбай Төлебердиев 1942 жылдын 6 августунда 20 жаш курагында душмандын зотуна төшүн тосуп, баатырларча курман болгон. Эрдеген Совет бийлиги баалап, Советтер Союзунун баатыры наамын ыйгарышкан. Самое главное, вот в этом мешочке гордость памяти, здесь земля с могилы Чолпонбая Төлебердиева. 100 жылдыкка карата Чолпонбай Төлебердиевдин музейи жаңыртылып, буга салымды жер ülkenin иштетип жаткан Альянс Алтын компаниясы кошуп, музейди толук оңдоп берди. Чолпонбай Төлебердиев оторвался от земли, рванулся вперед и закрыл собой амбразуру немецкого дзота. Компаниядан жана Альянс Алтын өнүктүрүү фондунан жалпы 7 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Ушул музейди көргөн жаштар үлгү алып, тарбия алып, көп нерсеге шыктансын деген ой менен ушул каражаттар бөлүнгөн. Ушунчалык өз максатына жетип, ошо музейдин көркүн ачып койду. Альянс Алтын компаниясы ошо Чолпонбай Төлебердиевдин эрдигине таазим кылат, урматтайт, сыйлайт. Анан ошого өзүнүн салым кошуу максатында жанагындай каражаттарды бөлүп, өзүбүздүн сый урматыбызды, баатырга болгон, атабызга болгон сый урматыбызды билдирип атабыз. Анан мындай эрдик, чынын айтайын жигиттер, мындай эрдик ар кимдин эле колунан келе бербейт. 100 жылдык мааракеге Чолпонбай Төлебердиевдин эрдигин баалап, Казакстандан, Россиянын Воронеж облусунан атайын өкүлдөр жана Кыргызстандын белгилүү ишмерлери келип катышты. Я хочу всех людей, которые приложили усилия, их поблагодарить и их имена назвать. В первую очередь я хочу слова благодарности сказать Мусею Юсуповичу Бажаеву. Я ему обратился, это владелец у нас Альянса Алтына, вот вы видели все выше. Я его попросил, я говорю, вот такой музей создается, вот хотел бы попросить, чтобы вы профинансировали. Этот музей профинансирован Альянс Алтына, ему огромное спасибо большое, это российская компания. Хочу сказать огромное спасибо депутатам нашего военного кенеша, руководителю Туранды Исахова. И, конечно, это все невозможно было бы, если бы это не поддерживалось главой района и главой области. Это все остается людям. Огромное спасибо за ваш труд. Огромное спасибо, что у нас получилось вот так прекрасно. Я думаю, музей еще будет совершенствовать. Альянс Алтын компаниясы маданияттын өнүгүшүн ар тараптан колдоого алып, өз салымын кошуп келүүдө. Мындан ары да компания тарабынан бир топ алгылыктуу иштер аткарылмакчы.